Munotamba ere, munodakara ere? Kweshe kwemuriyo nyamashi ndiri kuti mumboone petinosukire mandiro edu unono kwedu Chipinge kanyi chikore mwamuchakagara kwamusika-antu ndipona pemene petinosukire mandiro edu panapa. Kutore mvura dzedu 2-3 dzimweni tobeke kana mumabhaketi akaperependi mumadhishi techichidaroko totanga ngeiyi tosukurudza todzumburudza zvachena kwakuturike pona petinoti pachithaya. Ndichona chithaya chemunoonacho, chirocho chakaakwa ngemimbiti ngemapango akagwinya akadeya kuitire kuti tazoturike mabhodho emirenje 3 anyari masaizi 6 masaizi 10 chisazowa chiro chinechi, chisazoremerwa. Handiteya zvakakonza ndati ndimubhire dangani kwenyuyo munochiti chiini chiro chinechi. Kwedu unono ndicho chona chetinoshandise pakusuka, chinotibetsera akadi. Mbayembaya panapa aoma mandiro edu paya aoma ambombhe atobeke mumbatso torongedza ngekuti hatina hedu zviwesida munoti madish towel chakadai ere kutore zanda kuite ntekwe. Tinoshanda nezviripo ndimukoma zviangire wakaemapo koemere makoko esadza mwona umomo iyazve wotorumbirire huku yangu paya chimanga yakuboka ere akhiti. Zvakagonza ndozviri unono ndaramo yakona maponere etinoitawo hedu kwedu unono kumavhileji kumakanyi kwedu unono tatojaya nejongwe remunoona rero mbeu dzakona dzakanotowanda vanonyazomada machongwe tinobonga akhiti ngekuyaya ngekupurutana ngekuteerera unoreketa mukundadziya Masiziva Mundau ari mudzikuruzve wengara akhiti tingatoremba ndochegai mashoko aperi ibvufu anopera abiwa ndau Tingatoremba.